kumuntu nje ohlele ekhaya ocabanga ukuthi usefuna ukuqala ama drugs manje ngoba uyabona ngathi uze wathi khona lamanye uthi mawathatha ama drugs ubone ngathi wena uNkulunkulu wezwe usufisa wena olidayo makwenziwa ngisho ubugebengu ungathini kulowo muntu okulesigaba sokuthi ufuna ukungena manje kuma drugs umlayezo ongawudlulisela kuyena umyalezo engawudlulisela kuyena budi ilona wokuthi khona into eshiwo uMike Tyson ngelinye ilanga uthi uMike Tyson since I know myself ukuthi into ezongisa kwiringi ukuyolwa yebo kufanele ngitrain but uthi uMike Tyson ngelinye ilanga train your mind before you deal with your feelings okay ngoba izinto esingena kuzona ngenxa yama feelings awuzwa ke hayi singacabanganga si realize of late ukuthi lana ama feelings angifake kulento so ungaphushwa ama feelings ngento ezo destroy your future so yileyo nto engayidlulisela emakhaya ukuthi we need to train our mind ukuthi zonke lezi zinto ziyize noma ngabe bekubukeka ukuthi mhlambe ziyabajabulisa abangani bethu but egcineni kosuku ziyize ziyalibulala ikusasa lethu